9:40. 10 minutes. Oh no, 20 minutes late, right? Okay. Yum. Yum yum. Dos yang. So this is so this is the last kasi food you will Last have kasi till food. after 2 weeks. So how is it? Just taste it first. So how is it? So you will miss the kasi food. Vì băng ra vì tay phải đi là vì đi được không một tô. Mình băng rồi. Lão đi. Fantastic. So what time your flight is going? Hendak sopo. Kata lah kata baca siapa ni? Kata lah. Sam bentar kok. No. Sebentar. Kadile. Ha? Sebentar. Delay. Ang hana baka kacot ka Due to weather the bad ko. weather. Tripura ko. Agartala. Agartala. So you're tired or what? Yabe ka flight banlid na Kolkata siya po Port Blair na step. Kata lah kenapa je si baca arpo. Ani. Ta setiap nak. What time is your flight? Sam baca men step. Mentala step. Step mau kata. Ana boleh ikut kamu. Hah? Ana boleh ikut kamu. Very cool. So is your flight delay or what? Ani wat flight. Dai kentang. Nyaw kentang kalau apa ni? Ani. Amde ka weather. Delay. Gede ka weather. Simpan motor pengat nak. Too smart. Too smart. Airplane bahaya kamu. Airbus. Ani jirlo apa sini? Lihat kan. Ani lihat susah siapa? Shady. Adi. Kelalan sih. 10 minutes will be landed. Orang jerang ni. Adi lah. Sudah buat survei. Jerang sun sorry. Tiap. Temperature is 28 degrees. Shit. Shit dah. You know? Oh.
morning. Wrong step. So how is it you have reached the destination? Huh? Kan isi apa? Kena isi apa? How is it Buffalo approaching the destination? Terus apa? Ka Journey Empire ketika organization yang kata ke agent ke ba. Ispan kini kita travel. We will see. Can wait to melaap show bani syang kelek. Atil jogi. Dulu. Hah? Shell? Ocean view. Wait. Nalbat ka room na eh. Ano na? Hai sini. Ah, gimana yo? Journey jangan ke stasiun lain aja atau matang ngila poin hotel. Gila dapat zoom. Gimana le disha, le kayo kiat. Kadang kau ke wahang dia sampai internet baru dulu. Selesai kayak dah biru, orang biru. Itu nak apa kau pada? हमको पहाड़ मिलेगा कलर है taruh surok lo kene sih internet Baik toh, di segi seteng, dia balik ke seteng. Ini ulang lepat ya. Ulang lepat ya. Ini benda ketingnya. Kailan ko na kanya? Ya. Ah. Tangka dia bhaiया फिर पीछे बोला भैया और क्या कलर ये नहीं लड़का के लिए रस हम भैया अच्छा लग रहा है सर इतना शिवाय करने ही कहीं अभी देखना ये वाला Apaan dor sih? आता मतलब 100 nih. 100. लाइन से देखिए 150 लाइन से दुकान है मेरा एक दुकान है Ito na nga kani. इतना Do भाई do. कम नहीं कम यहाँ है कहीं बोलिए। थैंक यू है हमारा शकल कॉर्नर जैसे इसका मेरा ही जांचा लगा Foreigner Bangladeshi अबे आज ये मिलाता है बे Somebody said to us we look like foreigner. I do not know. It might be true, it might be not. I do not know. Idon Hapo Andaman and Nicobar Island. Wait, did you eat the cup? Kasi sebenarnya fish pun kita jangka isale la syai mentasi kepada dia ke
Sikit kai minta sini ke ditang bang isu kai nanti hajan hotel. Kani ke di Jakarta bang hajan bang isa. Kapan ada ya kapan kita nanti. Asyik seperti itu. Sikit kai keleng. See you there. Berapa kan ya? Ha? Kani ka cellular jail ki ong kani kisna namata ban state gitu ki freedom fighters jo ke India te. House nam They build, you know, which year they built, which year they built. Kan kedai Spandrio. Kisna namar baki India tu kapar ki lastang ban yale jilai lu mo. Te kisna ban tournament ni ki Indian freedom fighters ang ni ki. Ki ong kalapani ro kani. Ngini apa siapa kadan ke mo. It sounds interesting mo ba. Kedai ki besna na bata kita nam set gitu kinong India. Ki isna ke British. चलने से पहले फिलहाल अभी आप बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, खड़ा नहीं रहने का, बैठ जाएगा प्लीज। बैठ जाइए, फटाफट बैठ जाइएगा मैडम। उसके अंदर चलेगा, उस गेट के अंदर चले, वहाँ पे उसके अंदर चले। Kani ka jail. Kailan ko na yung para ma. Kani ka dito ka ibang. वहाँ से देखो Kan sadan ka light show ni light and sound ki ong. Kisa pani ki tarai ngam temple pang ki pani. Aba kandan ka light show ni. Din aba do dadum kisa pani. Kata dan si tindiat. Pila kata Disember kal tri matar po kundai mo. Kasi pengat kam kriat na sini. आसमां क्या यही बाकी था गजब ढाने को लाके गुर्बत में रखा है हमें तड़पाने को आहा जिस घर में हम तैयार थे मर जाने को जीते जी हमसे के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग थे। जमादार हमें दौड़ने पर मजबूर करते और रफ्तार धीमी होने पर कोड़े मारते। हर रोज न जाने हम कितनी बार लड़खड़ाते, गिरते और मार खाते, और ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। हुजूर, ये काम करने से इनकार करता है। क्यों काम नहीं करेगा? जैसा बर्ताव ये जमादार करते मंगल पांडे की ललकार। Done for the night, done for the day. Ngila da man pe ko ka iyo ang ajan yam sanja. Ism ay palat na marra. Man pe ya ka struggle jod ki long bangin supuleh po ka history ka fermo ban ya ka bangin pe bat niyo isa baka tu ga diga jaka ka bajya sha ta